Adda ka di pa'y agas ni nanang, Ruby? At dapay ng basitan, Manong. Nalipatak matigim matang itay. Ala nga rod, tarumarak. Siya kon ti mapan gumatang. O sige, Manong. Anyamat ti kinamanal daya a driver dito ang kotse. Kasanok pa'y ang mairwar tilugan ko ita, no adamat nakaharang. Ayan nga ti driver dito ay. Miss, sorry Lugan mo ka diti adda dita sangwanan. Pasensya kan. Kunak ngamin no mabiitak laeng. Adda ngamin di nagas ko di da butika. Kat awan makitak apag parkingan. Ay na, nagtaar dito ang lalaki. Mabit lang Rumarakon, tapno makarwar kamutan. Ay, sige. Pati boses kang taktakdar na. Ay na, very masculine. Anyat nagan mo? Emerson. Mabalin ang maamon ti FB account name mo? Kaya't ko lati makisiningad kan ka, Emerson. Ngamin, madlaw na singpat ka. Man nakigayimak ngamin. Emerson dagol ti FB account ko. Jay nakakalugong itinalabasit. Sige, mapanakon, miss. Napanan. Di naman la dinamagmat no anya tinagan ko. Supladon samot da di lalaki. Useless ti kinagwapo na ta suplado man. Mauray no kas na. Sa pulik lata ti FB na. Taag friend request Kan, ag message sakyan ko na. Anya kayo matanyaya. Itay kayo pa'y laang nga ayaban. Naawanan ti ganas kong agkape ko ma. Anya ngamin ayati pakakumkumikuman nyo dita kusina. Dua kayo ababaonan, ngam awan pa'y uray may isa nga umasidag kada kayo. Tulang kayo ka di. Ay, ma'am, pasensya kayo tanay. Adaak ngamin ijay likod ti balay nga aglablaba. Di kay nangag. Apay, ayan ni Manang Rita. Aday jaro bayan, ma'am. Madama ti panagsibog na iti masetas. Ay, itimplahan kayo iti kapiyaw. Awan ganas kon nga agkape. Nakabaybayag kayon tumangamin nga aggargaraw. Dita kayo man langan. Ay, na yan ni Ma'am Abe. Awan bimayag kadagiti padak ababaunan iti kasta nga ugali na. Iti kasto akinabakit ko iti dayto abalay. Manumatan ti padak akatulong ti pimanaw. Gapo iti kasta nga ugali na. Siyak salaan ti makaawat kan kuana. Ay, bareng bumayag mo't ani Rita, apadak mo't la ababaunan. Uy, apa nga kalati pa ng awis mo kanya nga rumwar? Kat no nagkuyog talang edi kalman nga nagsiyaping. Masurunak ngamin kadagiti tattao ijay balay. Iso arumwar taman. Intamangan iti restaurant. Kat wana, mabit lang nga ro tagsukatak. Ano samtag uray ata amumat nga mabayag ang agsuksukat. No imbagam ko mga dagos kanyak, di nakaready akon. Alakit din, in ka nagpalas. Nakarkaro amabayagan ka no nagadupay la asasawam. Ayan ni nanang, Ruby. Ay na, adamanan ay jidaan abalay manong. Amumatan, di na mapanawan dagiti mula na ijay. Kunakmat ken kuana aditoyen baro abalay ti pagnaadan na. Tapno saan na marigatan pa Ta kumpleto mat amin nga alikaman ditoy. Ay, jakman amo ka ni nanang manong. Ala, inkaya ba ni nanang tagsasango tayo amangan bayat ti kaadak ditoy. Pinatakdara kiti napintas sa balay tapno agbali na komportable. Ngam agsublimot latta ijisigo da balay tayo. Maawatam latan ani nanang manong. Tasan anay ruam iti na namaya pa nagbiag. Uray tupay kikam iti kwartana kat ipay dulin na latta kanya. Sa kalpasan na, mapanagisursur nga aglako iti gulay amulan na. Kat ipaglakwan na, isutigatang na iti masapsapul na. Na yan ni nanang. Kabalak matan nga ipaayan iti nanamaya pa nagbiag. Tanapintas kat nga rodan ti trabaho. Kat uray mat siyak manong. Permanente matan ti trabaho. Iso pasaray ikakmat ani nanang iti kwartana. Ngamay na, grabe lat pati kinaimpod na. Ola, pag tinulungan ta pag namayon ti panagbiag ni nanang ading ko.
Taamo tamat, ti ado a sakripisyo na, inagan adal tapay lang. Wen manong. Nanang, naibaga ni Ruby kanyak adiyo kano kayat ti agnaed dito dakkalabalay. Ay na, Emerson anak ko. Amumot asaan anairuam ti bagik iti kastoy abalay. Ken maysa, jak kayat apanawan ti sigud abalay tayo. Ta isulaengen tinabati apakalaglagi pak iti daydi tatang mo. Wan angam amangan numarigatan kayo. Apay ko maamarigatan nak. Ket isumot ti nakairuaman ti bagik. Agkapsutak ngamin no agtugtugawak laeng. Saan akas ijay basit abalay, anapalawlawan ti mula anateng, ken mas masitas. Ado ti pakakumikumak ijay. Dito'y ngay, awan mo't kuko kanak ko. Alangarot nanang, basta diyo ko maabuswan ti bagayo ha. Amangan numaipada kayo ti dadi tatang. Nabaybayan na ti salunat na, gapo iti sobra a kinagaget na. Wen, didak pakadanagan anak ko. Ruby, inggatangak ni nanang iti agas pang maintenance na, kas kada vitamins. Ni, nagadumot dagitan manong. Wen, tapno dala tayo stock na. Napanana ka di. Katamo mo na. Adamanan ijidaan abalay. Wala, siya akong timangipan ka na gito eh. Takitaag no kasano ti pamayan iti daan abalay. Taparenovate ko langan. Day, adda ka magayam anak ko. Aglinong kayo pa'y nanang. Permiti darang ti init, ang mga nagsakit kayo. Wen, nalpas kun tinaramid ko. Insimpakla ang dagiti mulak ang masetas. Nagadumot gaya man ti masetas yun dito eh. Kan, adon ti mula yung anateng diti paraangan nyo ah. Wen, anak ko. Dagita ti pakakumkumikumak. Amumot akas to'y ti pagaayat ko ngar arabitin. Sakon to ilako, numabalinan amay lako. Di kay unay agbambanog. Agin na kayo kidi. Sapay umadanin ti kasangay yo. Ha? Ay wun gayam. Dandani man nalipatak ti kasangay kon. Kasano, katila pa kakumkumikuman nyo nanang. Happy birthday, nanang! Ay naagyaman anak ko. Kinunakmet nga uray di kayon agsagana. Ngam nagadumo latatiin luto yo. Nanang, sana mabalin nga awan sa gana yo. Ta inawis mi amin agagayem ken karuba tayo. Agyaman ak nukasta anak ko. Oh, adto ti regalok kada kayo, nanang. Relo. Ha? Ay nanginan sama da ito anak ko. Naggastos kayo pa'y laeng. Sana balian nangina, basta para kada kayo, nanang. Dahito yung matirigalok nanang. Quintas. Tunay na ito eh. Iso nga aywanan nyo. Ay sus, nakaamamak ti agsuot iti kakasta. Nginginaan, amangan numapukaw ko. Sayang laeng. Ang umnupay kasta, agyaman kada kayo, anak ko. Ni, papanan nyo, nanang. Mapanak ije palengke, anak. Kas iti sigod, inakmanen i-display dagiti lakok iti pwesto ti kumare. Ay na, parparigatan nyo lati bagbagiyo iti kastangar aramidan nyo. Ay na anak ko, baybay andak ka dilaeng, ta-exercise kunda ito'y. Alama pa na kon, tapno maipaibus ko dagiti lakok. Ni, apay nga kasta ti itsura, mabi? Jack, mabirukan jay kwentas ko a paborito. Sapay nangina day jay. May sa day jay kadagiti kanginaan nga alahas ko. Kat pang berberu kan tangarod iti day tangay. Sapay naglawa datoy mol. Nakaragragam kumangay. Imbag kumanohan lang nga ito tinapananta. Napantapay mo't ije paleng kitadtay. Jesus, sayang day jay. Ala, unan tangaron nga biro kan itoy mol. Ngamnawan, masapul nga agsublita ije palengke. May salang matiamok nga napananta ije. Sige yan ha. Adatan ito'y palengke. Anyat kita maid ta. Friend,
Nakita kong tineklis ko. Ha? Ayan na! Day tama no? Nakasuot di ta kasangsangom abakat. Mabigbig ko na unay. Iso day tatay kwentas anaragrag ko. Ha? Nay, anyat ibagbaga mon, ma'am. Ala, kasano ngay nga ada kumakanya na? Si kaabakat, ikatam day ta insuot mo ak kwentas ko. Day tagay naragrag ko. Nay, ma'am, kukwak day to'y akwentas. Ikan aglibak. Amom ka di, numano ti presyo na day ta ak kwentas, ha? Ma'am, regalo ti anak ko day to'y kanyak. Imposible. Itikas ta alangam. Kabailan ti anak mo ti gumatang itikas ta kangina ak kwentas? Ha? Jackpot yan! Pudno ti kunak, ma'am. Di kay kumabot agpabasol latan Tawan mo't pamanaknak yaw anapidot ko day to'y. Ay, wanmat nga ang paiso, abi. Awan bibiyang ko! Basta kwentas ko day ta, period! Ha? Mapantayo iti istasyon ti pulisya! Sir Police, day ta abakat, tinakaw na ti kwentas ko. Nagbatad, ta nakasuot pa'y lakan ko na. Ha? Mabit lang. Oh, daytoy sir. Daytoy dagiti ladawan ti kwentas ko, nakasuot kanya. Sir, awan amok iti dayta. Saan agaputa bakit kayon? Kat saan kayon atutupan? Pilyon nyo, titak-takawan nyo. Baka mat nga minupod no nga regalo di anak na kanya na dayjay. Imposible makagatang ayang mo't ni anak na itikas jay kangina ang kwentas. Ay, pinanawan tamat tan ijay police station jay bakat. Kat di nangarod kayat nga itad ti kwentas. Ipatangken na a regalo ti anak na dayjay. Ha? Adun ti modos dagiti managdakdakes ita. Uray babakit no agkapoy-kapoy ka. Kabailan da ayalis ni alipuspos mo. Ngam saan nga agkuri kanyak dayjay. Ha? Bay amabalod, tapno agnakam. Sige nga Roden, umunag kan itabalayo tagawidak matan niya. Ha? Ala! Oh, apay? Anya nga data sumil sila pitabay tidapan mo. Ha? Ala ka! Daitan sa madya kwentas mo nga birbiro kam. Ha? Uwan nga paiso. Kasano nga da dito eh? Ay na, kat siyempre ito'y tinakaragragam Kasano nga yan dyan pinabasol mo nga bakat? Ay, mabainak matin nga agsubligay police station. Si kalaangan ti mangipalawag kadagi ti pulis. Makaamukan nga grason. Mabainak. Alan pang-asim. Nanang, apeng nga kayo dito eh. Anak ko, pinabasol dak iti awan kinapundon. Ibagbagada at tinakaw ko to'y kwentas nga inregalo ni manong mo. Anya? Ayan tinangireklamo kada kayo. Kalaat matlata na pimanaw. Ay na. Kapunti, agkagkad daw iti pasensya. Gapo iti narami jay gayam ko. Ti panang pabasol na kanyayo. Ay, nabirukan na dyan necklace na. Kapadpada na ngamin data kwentasyo. Anya? Ayan ti gayam mo. Ape asan nga iso ti umagkid daw iti pasensya? Ape basta agpabasol latan iti awan mat kinapudno na? Miss, pasensya kayon nga talaga. Mabain ka no nga minti gayam ko nga agsublid, toy. Mabalinda kayong manakaswan iti kasta ngay narami, Jo. Basta agpabasol kayo latan. Ay, nasaanan anak ko. Diyak kaya tiriribok. Ay, sorry nga talaga, ma'am. Inawatan ni Emerson ti friend request ko, yan. Unayin, hamo pa'y lagayam nga nalipatan da diya nga lalaki. Nagadupay ket din ati message ko ken kuana. Ngam di pa'y nag-reply. Ngam ita, inaccept nan ti request ko. Ay, katmayat, ano kasta? Kinig daw ko nga rod nga agkita kami. Ni, si kapay mo tinag first move. Inuray mo kumamat nga iso, ha? Kaanon tupay nga inurayak.
Nagbayag tupay nga agsin ka dagiti message ko. Daytan to kat ag first mover. Papa na Manong, nakapulnas ka mat. Adda sarakak, may sa agayam. Ibagam tulatan kanina ng harimuarak. O sige Manong. Ay, adamanan ijay old house. Ijay langan tayuyang na Manong. Saanin ang mapmapan ijay palengke. Tanadidigran sa itinapasamag kan kwa na. Ipapawit na langan dagiti lako na anateng. Rumbang lahi nga saan na mapanidjay. Taamangan na maulit tinapasamak. Ola, pakibagam tulangan na rin muarak nung sa pulanak, ading ko. Hay, sorry naladawak samat na. Nabayag ka ka din? Okay lang. Awan anyaman na. Kasangsangput ko matlaunay. O ala, agtugaw ta. Agorder akong iti kanan ta. Anyat kayat mo gayam nga orderan? O agpili kan di ta menu? Kompormen, sikat ni makaam mo. Jakon kayat tagpalpalikaw, Emerson. Saan ko siguro apakababalawan? No ibagak tipod no amarikrik na? Ha? Marikrik na mga. Agayatak nga minken ka. Crush ka pa'y iti damo ang nakita ka. Ha? Sika, awan ka diti panagayat mo kanya, Emerson? Napintasak man Dita pala agam am mo unay. Agayat kan kanyak. Makulkulapan lang ti panunot mo, Abi. Saan? Pudpud no dayto amarikrik na. Talagang agayatak kan ka. Abi, Oh, anya ngay? Adda ka di matrik ng kanya? nay dumdumamat day ti ababae. Isumat tan ti agaram. Manumat ti kastoy. Oo, kitaan nakmatlatan, Emerson. Marunawak iti kasta kinapigkat ti panagkitam kanya. Hola, ituloy takit di ti mangan, tani. Kagudwa palat na ibusta. Ay, sorry Yana Saan pa'y lang ang matuloy ti pagnataita? Inawagak ngamin itay ni Emerson, kat imbagak ayam amunak iti pamilya na. Kat imanugot. Agalanganan, pinilit ko. Iso anagwan matlaang. Ay na, excited ang sika. Meeting the family stage kamitan kin ni Emerson. Panagkunam ka di, kat mayat ti kastoy asuot ko. Ay na, nagkiting unay datang palda. Anyamat datang palda ngay. Tumanawan ti saan nga rumbang nga tumanaw. Agpalda kalangan itinagaygayad. May mayat pay. Anya, kasla akla mabukbukal, no kasta ti pagbadok. Oray saanan. Abi, iso ni nanang ko. Nanang, isumat ni Abi. Gayam ko iti social media. Da kayo, nana? Agmano Alaan ako, da kayo latan ti agsasango. Mabainak ang makisango kan kuana. Ne, apay mata natin makdar kayo, nanang. At dapay ngamin aramidak ijerwar. Da kayon tagsasarita. Emerson, sumurot ka no madamdam akanyak di tarwar anak ko. Wala nang. Nagpaot mati pa nagsarita yung kininanang mo, Emerson? Abi, Emerson, diyak makapagbayag dito Tadapay gayam lakad ko. sige. Agawid kan, Abi. Kat di kan agsubsubli dito iti uray kaanuman. Abi ka di, Emerson. Pasensya kan, ha? Ngamday to yan ti maudi ayo umay mo dito balay. Nagsakitan day nga ibagbagam, Emerson. Mas doble asakit tinarik nami. Idi makita mingag sang sangit ti inami gapukin ka. Kat aging gaita, kasla na trauma iti napasamakin ko na. Ti panang pabasol mo ken kuwana iti saan namot nga inaramid. Pakawanan na ko ma. Diyak amo nga inamgayam ni nana. Lading itak, ngamjak kayat ti makisiningad iti kasken ka, Abi. Iso apo manaw kan.
Yan, Hangkan nga agsangit, abi. nagsakit ngamin ti barukong ko. Nabainanak iti husto. Katanya nga ron ngay. Aklo namlatan ada nga gasat mo. Leksyon kanyam diata. Agbalbaliw ka nga minan. Tanangam ti pa nagsasaom. Hangka nga basta mang pasakit iti padam nga tao. Yan, Di bale, ta adu pa'y ti lalaki ita. Basta agbalbaliw kan Adu ti mairito kanyam. Nasisingpat nga lalaki. Yaya Belen, maanusam ka di pa'y tagpay kas babaunan dito balay. Akawan napigsaak pa'y mat, Ma'am Abe. Mabalin ka di adida kun awagan iti ma'am. Abi ko nayo kumalatan kanya, please. Ako, sikat ti makaam mo, Abe. Pasensyaan da ko ma, no ado tinagbasulak kada kayo. Sorry iti nasakit ang panagsasaok. Ngam ikarigatak ti agbalbaliw, yaya. Ikarik abaliwa kung tinagmading ugali. Promise, yaya. Saan kayo nabukawan? Agsingsing puwet ako, yaya Belen. Kat agyaman na, tauray kas diti kinauyong ko iti kada kayo. Saan da ka pinampanawan? Da kayo lang tibabaunan abim-mayag dito'y balay. Ay na, agyaman abalasan ko. Tanakamiris kamatlaangan. Kat ikarikmat. Sa anak ka pumanaw dito'y. Aginggat ka ba alakpay tagtrabaho. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Naimbag nga oras mo, Mesay. Mabalintag pasyar. Saan? Diyak pagan ano apasang bayan dito'y balay tikaskan ka, Gardo. Ha? Ala, agawid kan. Sayang lang ti oras mo amang sarong karkanyak. Kad may sa, addan nobyok, iso nga awanan tinamnamam kanyak, Gardo. Nanang, ada kadwa kasin mangpet. Ni Aykard, nobyok. Aykard, ni Nanang. Naimbag nga oras yun, Nana. Kastamat, Barok. Sige, sumrek kayo. Nabayag kayo kaday nga gamam mo iti insangpit mo, lalaki, anak ko. Nabayagan na gayam ko iti social media, tatang. Kan dua alawasan nga gaya nayat kami. Anya? Kay kaano nga gawin? Saanan nga gawid ni Aykard, tatang? Agnaadan dito'y balay. Anak? Agdin na kayo, adi kayo pinagkasal. Agkasal kami to, ano da kwartami, tatang? Awan pa'y urnong mi. Ay, Di yun samat kaya tinobyo ka para kanyak. Nasingpat-mat ni Aykard, tatang. pasensya kayo. No maibagak ti kapaliiwak. Ngam kaslasaan ang mapagtalkan tinubyaw. Unay kayo, matan. Amon nyo pa'y matngamin nga umuna ti ugali ti may sa atao, Sayo kad ngan ti kinatao na. Daka mo, Mesay. Ngam talagang adayo tirikna kiti deja tao. Panagkaw-kawas na lain, kaya magustuanan. Kaya uwang gayam. Maklon na ka dit, anak mo. Wan, tatang. Tadamo mi pailaan nagamam mo. Imbagakon kun kwa na amay sak a single mom. Kay, Nakasagana kanumat nga agbalin nga mati anak ko. Ipatag na kanu kaspudno nga anak. ay, sapay ko mga raw takasta, anak ko. Mangantayon ay kan, nakaluton ni Nanang. Pauna mo nanang kantatang mo amangan, Messi. Mauditan. Ha? Apay ngay. Umay kakit din, tapno aglalang lang tayo kada Nanang kantatang amangan. Mabayi na ka makisang kadakwata. Isong agpaudit ako man. Sige nga Rod. Inak ibagang taumunadan amangan. No adda ko makwarta. Uray datan gastos para iti panagkasarda mesi kan tinobyo na. Kastabil lang, tinapanunod ko idita mo. Unak pa yan, nagdiskitara kiti pagkasaranda. Ngam orasan gaya may. Anyat kayat mo asawan lakay. Sanay, tadyak kursunado day di lalaki ang parang itarak ka.
adayaw tirignak king kwara. Kasla sana mapagtal ka na tao. Sa pahiawan trabaho na. Jagat anak tan ti manggad para iti pagbiagda. Naglaingin nga. Uray ata nagagatmat nga agaw awir ni iCard, tatang. Uray awan trabaho na. Kaya mo asawan, sikatag trabaho, tani ay card ti agaw awir, kasta. Ay na, adon ti kasta ita, tatang. Jay babae ti agtrabaho, ta jay lalaki ti agaw awir iti anak da. Anya? Ay, anak ko. Amangan lumaulit inapasamak. Nataer na ay card. Ang mga nulukwan na kantulang da dyan lalaki. Ang mga nusalasik ka tinobya na. Anyat pa nagkit tayo iti nobyok, tatang. Manangal lilaw? Nasingpat ni iCard ko naklangarudan. Di mo pa'y una maamo, anak ko. Nalaka, tiagin sisingpa. Nalaka, tiag pamarang. Basta nasingpat ni iCard, tatang. Period. Day talaang ti may bagak. Nasaya tadakan, Messi. Nakaluto akon. Mabisin ka din. Saan pa'y iCard? Madamdama pa'y, taginanak pa'y. Ala, siya kung timangikat iti sapatos mo bakit. Nagsingpat ka talaga, iCard. Iso nga ay ayatan ka unay-unay. Ay, ayatan ka met, Messi. Ayan ti anak ko. Anak ta ko naman. Ada yung selekta. Agay ayam. Ano sam nga awiran ti anak ko, Tani, adamat trabaho. Agresign na ko man ngam sayang mat. Ay, talaga sayang Narigat ti makastrag iti trabaho ita apanawan. Kasla kanya. Namin ano ako na nag-apply ti trabaho. Ang awan mo't lang mangawat kanya kon. Sana bali Jack baybayan ti anak mo. Anak ta ko na kuma. Agyaman na kay card. Ano sa kun ti sales lady jay grocery. Tanasing pat dagiti amo kay jay. Sika ko mati kayat ko amanugangan ka daw. Ngam sa bali mo tinayat dyan na kami. Unyarod tata. Ngam sa nabali na. Maklon ko tigasat ko. Talaga siguro asan animisi ti para kanya. Umbaki di abaraw. Ngam sabay ko mata sinaan ng tumulaang di dyan lalaki. San ba kaya di dyan lalaki para itanak may baraw. Nagsadawt. At dalay di balay. Ni misay tagtrabaho. Ngam isugi din di para balay. Madlawas sa daw di dyan lalaki. Apay no agsapol kamot iti trabaho, barok. Adaak mo't ang mga awir iti apo ko, me. Kuha, ada tayo uraya ka trabaho na. Ada pagtrabaho. Ang inton umay abulan pa lang. Kasta aya. Wala na. Iso, kabayatan ti kawan pa iti trabaho. Tumulong ka mga awir iti anak ni Messi. Ay, nasaya at nga rod ano kasta. Tane, manumatlat sweldo di anak may di grocerya ngay. Basit laang barok. Iso nga agtinulong kayo kumaamang good. Una na. Agtrabaho akon inton umay abulan. Man nakibiyang lawo na itagiti dadakkel mo, Messi. Masikuran da iti kaadak diti balayo. Ala, di mo ikaskaso ida ay card. Bagbagaman ida. Saan mo't akas siya ati pa nagsasaod na? Iparo pa damot launay asa andak akayat para kan ka. Mala, kasaritak to ida. Apay ngamin aya, masikuran kayo na awan trabaho ni iCard, nanang. Ure awan trabaho na ata nasingpat mat. Iso ti mga awawir iti anak ko. Kan awan bisyo na. Adalaang dito yung nagtibalay. Ala, pasensya kan no nakaisawa nga iti nakasairan tirig nana. Nagdamagak laang mat anak ko. Di kay ngamin makibibiyang kada kami taadamat trabaho. Saan kami mat apapakpakan kada kayo? Tapnawan may bagbagayo. Lumasin kami langan iti paglutuan. Ay, nasaan ka di akas anak ko? Mala, siya kung tagkit daw iti pasensya. Saanan maulit day jay? Makabulan ng tinapalabas. Di matlatag trabaho ni iCard lakay. Yala, may bayabaw. Di mong damagan dahil taking kwada.
Tabang ano, gipulong manin kini Mesay. Kat gurain na tang tumanin ti anak ta. Ay, makapasakit mo tar aramidan ti anak ta. Mas isakit na jay nobyo na ngam data dadakkel na. Ay, kita garog kay. Ay nga mala. Sapay ko magarod, tagpaiso na singpay, tayo lalaki. Sapay ko tawan to ti pagbabawyan na iti udi na. Taga anong di asawa ni Messi, tata? Saan na nga asawa na jay? Kasada nagkasargal daw. Hindi minto ida pagkasarin nga ure anyat mapaspasama. Agdindin na damot ng tata. Ure Idaw dawat ko nga ron, asapin lang ko matagsinadan. Anya? Apay, paditi ugali di manugang yaw, tata? Diyak mo! Imadlaw nga ginsising lang na diya lalaki baraw. Agawit ako man iti balay mi, Messi. Di mat imbagak nga inton umay alawas pa iti panaglangan ko iti trabaho. Iso nga mintimbaga ti boss ko. Diyak pa'y mabalin ti aglangan ita, tanakalib pa iti may sa akadwami iti grocery. Uray da kami latang arodan ka ni baby ti agawit. Anya? Napatagan ti anak mo kanya. Kasla maikawak mo tano jak makita. Iso nga ikuyog ko nga agawit ti lugar ni. Di ka madanagan, tadyak baybayan ti anak ta. Ala, di nakatasapulan no, Rabi eh. Saan? Tadak man. Malaksid no awanak. Siguradong agsangit. Ngam adak mo takadwana. Sige nga, Rod. Basta agan-anad kayo ijay Kan agan-anad kayo iti biyahe oh. Win. Ala, isagana kung dagiti yawid mi akawas ti anak ta. Apay anak karubwat da ay kad kanya po ko tabagay. Papananda. Awagan taman dya anak ta. Tanak ko na ni iCard nga agawid da jay lugar da. Katimpakada na kanukan ni Macy dya apo ko ta akadwana nga agawid. Anya? Ala, awagam nga rodin ni Messi, bakit? Hello, Nanang. Apay ngayon mawag kayo, kat ni madamati trabaho. Pudno aya, pinalubusan ni iCard ang mangyawid iti anak mo. Anya kayo matan aya. Awan na talaga ti panagtalagyo iti nobyo kanya. Wan, imbagak nga ikuyog na ti anak ko nga agawid iti lugar da, tapno da kadwana. Ay, kasta aya. Sige nga, Rod. Bye. Ay, grabe matagiti dadakkel ko. Kaano nga tanga minamaklon da ni iCard ang manugang da? Awan na talaga ti panagtalag da iti nobyok. Di dala amo no kasano ti kinasingpat ni iCard. Napankan aya ijay lugar tinubyam, anak ko. Napanak man kan saan, dakkel lata ti panagtalag ko kani iCard tanasingpat da ijay. Patsyak adi na baybayan ti anak ko ijay. Ay, makapadalag gameng. Uray ko man no kadwada ka nagawin. No kastamit lang awan panagtalag yung itinobyok. Pumanaw kami lang dito'y balay. Ha? Nisa na kasta, ha? Siyempre, nabit kayo pa'y anagam-amoy tinay dyan lalakay. Normal lang, agdamag kami anak ko. Taintalik mo kinkwana di anak mo. Basta agtalaw kami dito'y balay. Sumapol kami langan iti sa balay apag naidan mi, tatang. Ay, talaga jak makontak ni iCard. Apay nga tan. Jak maawagan. Kumusta da nga tan iti anak ko? Macy, naawagam ka din ni iCard. Jak makontak nanang. Awan la siguro ti signal iti lugar da. Apay no surutem laangan ni jay lugar da anak ko. Ha? Kwa, jak mo ti pang surutak kadakwada. Tadyak matamo ti lugar ni iCard nanang. Anya, kunak man no amom. Anya nga address ayata sa pulan tayo. Jak nga rod amo nanang. Nalipatak dyan bagana idin. Anya, ay nalala, awagan manan bareng makontak mon. Tatang, mananagan akon. Jak makontak ka talaga ni iCard. Daitan ti bagbagamikin kami say. Natangkin ko mga minti ulaw. Hintay ko man nagpatulong iti otoridad tatang. Sabali ti agparparik na kanyak. Madanagan ako ni ti anak ko tatang. Ti anak ko.
Diyos ko, tarabayam ko mati anak ko. Di mo ko mabaybayan na po. Ala. Agkalma ka lang, Macy. Di ko nagdandanag. Tama nga nun niya ti mapasama kayo ka. Sana bale. Tama na i-report tayo iti barangay ken pulisya ti amin. Makitinulong ta kano nga agsapol iti apo ko, men. Baro ano, meron ti umawawag. Hello? Hello? Singa ka din ni Macy. Dahil na nakiti mapukpukaw ng ubing. Wan, sir. Sino da ka di? Nakita nga may ti cellphone number mo iti na-post iti social media. Isungay nawagan ka. Natiliwan tinangila ko iti anak mo. Kaya't ada kami ti ubing. Anya? Oh, sa dino ti ayan yo. Ti anak ko, kumusta na? Pinasaya at agsasarak tayo, balasan ko. Oh, anak ko, agyaman nakita dakan. Nakita ti post iti social media. Sakbay ngay masidag da di lalaki kada kami nga agasawa. Iso, anabigbig ko. Ilaklako na ti anak mo kada kami. Kat kampay di. Interesado kami iti ubing. Ang kinuntakon dagiti pulis. Iso anak ang mag-adagos ti lalaki. Agyaman kami unay, sir. Yaman kami unay ititulong nyo, sir. Ay nanay, baglakit din. Tada kayo ti inasip ganday dyan lalaki, sir. Inturong siguro ti apo kada kami ti ubing. Tapno saan na may sagbak. Isong agyaman tayo iti Diyos. Tawan tinapasamak iti ubing. Agyaman nagtasim marungkar ka diti pagbaludan, Macy. Kailiw ka nga minan unay. Anay ko. Imayak, saan atap no makiiniliwakan ka, traidor? Anya? Inayat ka iti husto. Iso nagtalaga kunay kan ka. Apay nga inaramid mo ti kastoy kanyak. Apay aginandat mo nga ilako ti anak ko. Pakawanan na ko nakulapan lang ti panunod ko iti. Isanudyo ko man ti darom yung kanyak. Saan ang mabalik? Ikarong ti bunga ti inaramid mo ay kind. Gapoy ti dayta nga inaramid mo. Napukawan anamin pinsan ti panagayat ko kan ka. Ala, mangantayon. Nay, anak ka. Nagadayaw tinakaiturungan ti masang mau. Pampanunutak namin tinapasamak tatang. Aging gaita. Kasladyak pa'y lapat dyan ang maaramid ni Aikard ti kasjay. Nagtalagak iti hustukan ko ana. Apay ana aramid na ti kasjay. Adal kin ka tinapasama anak ko. Di ka bastag talag iti saan mo unay nga amwa tao. Nagpaituray ka ngamin itinakaro a panagayat mo kinkwana. Wen nga rod tatang. Aminado ak iti dayta. Nagbalinak abulsak gapukan ayat. Kat pakawanandak ko ma, tatang, nanang. Insaksakit ko day jay ataw. Jak dimngag iti pambagbagayo kanyak. Husto kayo gayam. Ala, huston. Ikagumaam ti mga barwanan, anak ko. Lipatan mo din na palabas. Basta inton maminsan, amumton ti aramidem. Di ka basta agtalag, iti saan mo unay nga mo a tao. Wala nang. Nagdagipagkun akanayon dagiti pambagbagayo kanyak. Ala, ti pagyamanan tayo. Saan nga intulok ti Diyos ang nagbaligi day jay nga Aikard itinangisit a plano na. Naimbag nga oras mo, Messi. Mabalintag pa siya. Ha? Si kamat gayam galdon. Nabaya ka di ka imimay dito'y balay Ala, sumra ka. Agyaman ak, Messi. Inuray ko ngamin, makailiw-liwag ka. Kasabay ko ma, nakalipat kan itinapasama kiti kalabas. Wen,
Linipat kon dayjay, Gardo. Nakailiw-liwag kan. Uwan, No kasta, mabaling ka di nga ituloy ko man ang tagaram kan ka. ha? Nakamabayin, Gardo. Ngamin, pinapabainan ka iti kalabas. Awan kanyak tayo jayan, Messi. Saan ko sinakit dagi dyan yung bagbagam? Taruming baulat ta ngaming tinalaos a panagayat ko kan ka. Gardo, I love you, Messi. sigurado ka kaya't naklat na. Nga orekas dyan tinapalabas ko. Uwan, Messi. Ura asino ka pa'y. Ayatin kan tulat ta. Basta, awan sabit ha. Gardo, Naklunan na. Ikasar ka takos. Kas pamanagnag ko iti kinapudno ken ka. Kat nakasaganak matatumakder nga amat anak mo. Ibilang ko apudno nga anak ko. nasingpat ka abaro, Gardo. Kan nagagat ka. Kat nagasatak. Tasyak tinakariknam iti ayat. Ngamin, noar arigan. Ano ti babalasang dita? Amabalin mo nga arman. No apay asyak pay laang tinapilim. Sika nga na talaga tayo ayatag, Messi. Sige. Tangay, napanagnagakmatan ti kinapudnom kanyak. Babain iti anos mo nagururay kanyak. Aklunan kan, Gardo. Ay ayatan ka mat. Oh, agyamanak, Messi. Agkasarta nga ruda. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Mga sawa mo kanon ni Guriyo akasinsin mo, James, anak kaw. Ne, kunak man no agbaken dayjay nga insan minana. Mga sawa mo kanon. Asa ino ti asawaan na ngay. Katrabahuan na kano ija Manila. Aya, lumakayan na baro. Ng mga sawa pa'y laang. Kaisumat siguro ti tiyempo na apa ng asawa. Nala daw siguro ti tiyempo na. Oh, naimbag ano makaputot pa'y dayjay ka lumakayan a baro. Mabalin pa'y. Sambutan da. Oh, awan lat amukon. Ang, asino nga tamad ti asawaan na? Ha? Agraraman mo dayjay ang mga sawa. Apay akas la nasakit tinakam mo ang mga sawan di kasinsin mo. Imbis amaragsakan ka kumata makaasawan. Ah, ay ko ha, saan mo ta? Ang biglaan mo't gamin, di pa nangasawa na. Di pa ilagad nga ron nangasawa, iti ka umingan na. Sinayang na ti panawan. Eh, Manong Guriyo, nagamit kayo magayaman. Winisan. Ayun, ni Roda. Nobya. Hello, James. Kumusta? Masaya mo't ipag. Ipag ko na. Tadamag ko ang kalay sa akin iti mabiit. Winisan. So, nagawin kami, ta sikasun mi ti panagkasar mi. Dito yun ti pagkasaran mi. Ta adayo ti lugar da Roda. Ah, ay ko naman ang. Nasayat mo't ta nakalagip ka mo't lamang asawa. Wan matayin saan. Tadyak kaya taglaklakay abaro. Nariga tagmaymaysa. Oh, awan lat amukon dalay. Anyat liblib-yam lakay. Dahil kasinsin ko last trip lang arudin ti panangasawa na. Bumakit pa lang di asawahan na. Ha? Katawanan na kanumat. 40 dadwa. Isumit. Bumakit mo't ti kas tatawan kay. Di pala job ubing mo't ti nasawa na. Apay aya apa kasi kuramday ta. Isungarod mati kayat na. Kasano na kaya makaisambot iti anak no kasta? Awan na. Useless ti panangasawa no kasta lang. Napintas to pa di asawaan na nga oray bumakitan na balasang. Ure pintas namin na pintas. Oh, di mo't makaanak. Di useless. Oh. Kat, amom nga rod aya. Paliiwam no ngay may sambot dati may sa uno dua nga anak. Awan lat amukon. Awan na dyan kasinsing ko. Saan nagpampanunot? Umadan inti panagpas ngay mo dalay. Dakala inti tiyan mo.
Wan nga rod nanang. Marigatanak pa yan nga umangas no daduma. Gapot kinadakkel ti tiyan ko. Kan marigatanak amag na. Ala, sana bale. Taypas gay bunton ti apukok balasan ko. At danton anak kiyo kan ni James nga anak ko. Masikog mo't ka dyan asawa man niya, Insan James. Ay, wan, manong guryaw. Umuna a baby mi dayjay. Kas asawa mi mo lang amin, hindi na panatawagin. Iso nga, italangag sikog ni bakit. Ay kat mayata Insan. At danton anak yaw. Una. Nuda kami, mangrugi kami pala amang bugal iti pamilya mi. Barang makaisambot kami, iti oray may sawan no duan nga anak. Aha, awan latam mo kon manong. Bumakitin di asawa. Awan rin, sana makaanak dayjayan. Ha? Hanggang, di ka madanagan. Tanusingin di pas ngayon di bakit ka. Ang punom di may isa. Ha? Anya? Guryo lakay. No kas pangarigan ta di ka maipaayan iti anak. Agbaaw ka di ti panagayat mo kanya. Sumapol ka di iti sabali ang babae ang makaipaay iti anak ken ka. Saan man atilay bagbagang bakit? Dinto agbaw ti panagayat ko kin nga. Nauray di ta madaan iti anak. No saan ta maparamuran iti anak? Aklunan ta. Anya nga rod ngay. Ay, sapay ko mga rod at makaanakak pa'y guryo. Huwag nga ron ba kayo? Kat noon na talaga, ay aklunan ta na. Saan ko mga umdas dayta, apanggapuan ti saan ta pagkinawatan? Anay ko, nagsakit una yan ti tiyan ko, James. Ipanda ko ni Diyos hospital. Uwan, bakit? Agturong ka no dito eh, ti pangiluganan miking ka. Basit lang nga ano sa bakit? Maulawak. Agsip nga ti pa nagkita, James. Ay sus, patib ka rin ti pakinagam mo dali. Pangasim, kabalam day ta, ha? James. Ala, mabit lang. Mangalak iti pang paypay ko kung ka. James, anak ko. Ay nangangabit sa matanda iti agina. Sapsapulan na ka ti doktor itay. Nakasaritak ti doktor nanang. Ang ngangabit ni Dali. Isma pinagpili da no sino ka no ti Salbarda. No ni Dali, wano ti anak may. Kahit, anya timbagam. Ti anak ko di pinili. Anya. Ay kaasimot to'y apok. Nasapa na ulila iti ina. Uwan nga ron nanang. Hanggang awan maramidan tayo. Talaga siguro nga ijayan ti pagpatinggan ti biyag ti asawak. Kaya tagyam anak. Taimpayan nak pa iti anak. Sakbay api musay. Hala, napigsaak pa'y mo't anak ko. Matulungan ka ang mga wawir iti apukok. Magipaglading itak iti na pagtingda asawam, James. Agyam anak manong kuryo. Ay, nasapa unay ana ulila ti anak mo iti ina. Uwan manong. Hanggang saan na pala Tadyak baybayan ti anak ko. Napatagunay ti anak ko kanyak. Iso pinili nga iso ti maispal. Minsan. Anak ngamin ti kapat ka na kanyak manong kuryo. No para kanyak. Napatpatag nga dayo ti anak ngam ti asawa. Iso nga urewan asawa. Basta ada anak ko. Jane, anak. Nakagraduar ka niti sekundarya. Ag-enroll ka to niti kolehyo. Wen tatang, Anya ti kurso nga alaan to nga anak ko. kayat ko ti agbalin a nurse tatang. Ala, ikarigatan ka pagadalan. Basta matunoy mo ti arapahap mo. Wen tatang, kat agyaman nak no pagadalan dak. Una, tadyak kaya't ngagbanag kanto ang nakakaasi anak ko. Ipatpatag ka unay. James, ading ko. Napayagan ang nabalo ka. Balasitang hindi anak mo. Apay, awan ka din plano mga asawa. Mga asawa ka pa'y. Tapno, ada katulong kami tibiyag. Tsaka sa pulang ti asawa manong. Ada mo ti anak ko akabinadang ko itibiyag. Iso lang ti kapatgan itibiyag ko. Ngam kasapulang ba't ti kaduan saan? Saan itag na nayon kat adda iti putir mo ni Jane nga anak mo?
Kanayon ko nga ibagay ti anak ko, adi nakto pampanawan. Ket nagkarimot adi nanto aramiden ti kasta. Ken maysa, an-an ti asawa, no di na nga may paayan iti anak. Ha? Saan ket din insan? Asinun to nga iti mga iwan kan ka no lumakay ka. No awan anak mo. Iso ada kayo ket di iti asawa, ti kaasi. Dawan to ti mga iwan kada kayo into nagkapsot kayo. Siyak nga eh. At di anak ko, anam na ang mga iwan to kanya. Oh. Di kamot na ipayan iti anak insan. Dahil nga rod ka eh. Awan anak yaw. Iso ti bagbagiyo ti bagbagaan nyo. Sana siya. Mangampun kay Kidya iti pagbalinan nyo nga anak yaw insan. Ta siya, nakasigurado akon. Inarabian ka man na nag-awid, James. Nag-overtime ka kadimanan, anak ko. Wala na nang. Masapul a dubyak tagagat tapno mapaadal ko ti anak ko. Nagastos ngamin ti kurso ngayon nala na. Di mo una ibusor ti bagay, anak ko. Aginana ka mat. Basit sa mo ti inanamon. Kabailak na nang. Gundawayak tagtrabaho ta napigsak pa eh. Kentap no mapaadal ko ti anak ko. Mala, sapay la ko mga ronda makaturpos dyan, anak mo. Nakapsutak mga binan, di kan matulungan nga trabaho. Adon ti marikrik nag itibagik. Umada din sa ti apit ko, nanak ko. Makipagladingit kami bayaw, natayan na anti. Uwan nga ron manang rota. Bakit ngaminan? Kan nakapsutan. Wan nga rod, ngam biglaan mo ti papatay na. Nasurok ang makalawas ang nagsakit. Inlaylayo na matan. Sa bagay, mapantay amin dita bayaw. Nagasat kit din ni anti nadanon na ti kasta tawon. Uwan nga rota. Ang pulimi nga minti at idog tibiyag na ipag. Iswa pa check at tumawid akmat kadananang. At idog mo tibiyag ko. Agluto-luto ka man. Magsapa pang rabyan dahi ta? Pakaldawak pa ilang dahito manong kuryo. Kasangsangpot ko ngamin. Alay, naglalawin nga. Awan na luto. Iso kapilitan nga agluto akpay itikanek. Awan mo't nga minan dahi di antia para luto yun. Uwan nga ron. Baka pa ikawan matikawan dahi dinanang. Udak tumot nga mingin ka mga asawa ka manayin. Tapno, ada para luto kan para laba itikawas mo. Tanga isang kaulit mo dito nga ibaga. Ulit-ulitak mo't nga ibaga manong kuryo. Anaan mo mo't ti asawa, no di na kamot maipaayan iti anak. Anak, ti kapatgan iti pamilya kunak manen. Ay, amo ka pang pangagan kinsan. Ngaburay awan anak mi itasawak. Naragsak kami lataban. No siya, saan nga agbalin ti kasta? Sukat mo kinti di asawa ma. Mangsapol ka iti ubing. Dahi tayo maipayan na kay ti anak. Ay san, tiyak maramid dahi tayo san. Patpat unay ta asawak nga urawan anak may. Asinun to nga ron ti mga iwan kan kainton kumapsot ka. Mawan anak mo. Awan na. Agbalin kan to anak kakaase, manunguryo. Guryola ka, ingkang digusan. Tapno masapat amang lukat iji pwesto. Tane, sabado ita. Sigurado nga adu taggatang itilako ta pa sa lubong. Sika ngay bakit? Nakadigos kan. Wen nasapa ka nagdigos itay. Sige nga ron. Inakagdigos Tasata manganan bakit? Roda bakit? Bariyam da ito 50 ti bariyam. Wala ka, atoy. Ato ti tao bakit? Iso nga agalibtak ka. Tama nga numatakawan tamanay. Ay, huwag nga rot Ang dadag iti agala itilako adi da bayadan. Gundawayan dati kinaado ti customer. Huwag nga ron bakit? Dagiti agnamnam ay at tao. Nairigap kong ti pwesto ta bakit? Adaw, tinalakwan tayo ta. Basta weekend, adaw ti customer ta. Wen nga rod. Ay naimbagta daday ti pwesto pagtataudan ti pagbiagta niya. Huwag nga ron Naibag ta nagatang ta idi daytoy. Naragsakak, taurewan anak ta.
Mayat latta, tilinlangan ta. Gapu tagin inayata, lakay. Gawit ka, Manong Guryo? Ni James. Mapantan, ditan kasarita ti kasinsin mo. Ha? Sigurado apabainan na tamanan daytan. Baybayan ta ano niya kaya nasawan bakit? Ako mga agsaw-sao. Ay, kastalatan ti ramen yung agasawa, Manong Guryo. Manang Roda. Agkuy-kuyog kayo latan, ngem awan mat bako na nga anak yaw. Awan inspirasyon yaw, agbibiyag. Ay. Inspirasyon may titunggal may sainsaan. Kan siyempre, ti Diyos, ti kang runaan ng inspirasyon may agbibiyag. Saan man natila pangiturturo nga iti saritaan insan? Angim sa bagay. At damat kit di tingwin nyo, di balayo Isudan ati kaslanak yaw. Iso na lang, awan serbina. Ngamin, awan maitulong dagi jay adingwin nyo intun bumakit kan lumakay kayaon. Di na kayo mataripato. Saan nakas kanya? Anak, timpang pangrunak, saan nga asawa? Pinag-aadal ko ti anak ko. Kat ita, adan trabaho na. Kat isun timang tultulong kanya. Ay kat, nagasat ka, James. Tada anak mo. Ngamkit de, sanda ka nga apalan. Na, Maklon mi no awan anak mi. Tinapatag, agbinbinadang kami nga agasawa. Tatang, saan nakakontento iti sweldok niti Pilipinas? Iso nga abroad. anya? Dakdakkel ngamin nga adayo ti sweldok iti abroad no iti pangipakatak iti inadal ko. Ay kat makamu ka anak ko. Adakan ka dayta. No, niya ti pagragsak ang mga ramidain. Nakasuporta aklat ta, anak. Hello, anak. Kumusta ka ngay? Ita ka lang manan ngay bawag. Wen tatang, tani. Busy aki ti trabaho. Ado ka na yung ti pasyente may dito ospital. Ay, kasta ka de. Kaano ka ngagbakasyon ngay? Ay, jak pa yan mo tatang. Ganwan gayam. Di ka ito kumamakmaklatin to nagawid ka. Tandan to kadwak ng agawin. Sino? Ti foreigner anobyok, tatang. Nukasta adan nobyom, anak ko. Adan, ngam saan pa nga ito ti panagawid mi? Mabayag pa'y siguro? Kan plano ming daan kasar iti nobyo. Aniya? Ni ba't insan mo ti malabasan day ti kalsada, lakay? Agpailin samat. Ilugan mo, lakay. Uwan bakit? Insan James! Papanam! Ijay ili manong. Ina ko magpa-doktor. Nga maawan mauray ko alugan. Ungoy kalumugan na insan. Agpaili kami. Kastaya. Ay, sige man nga rod. Katagyaman ak. Nala, mangan kalaang bayaw. Di kagbabain. Da kami tagbayad iti kanan tayo dito restaurant. Agyaman ak ta ilibrida ka. Apay, anyat sakit mo aya bayaw. Agkakanat. Masadutak ko ma. Nagpa-doktor ta maulawak. Nga mo kasapulan mo't. Ay na, rumbang kuma, nga da kadwam arumrumwar kan magmagna, no kastang agululaw ka, bayaw. Uwan nga rod. Nga awan mo't mayaban na kadwa. Waiter? Narigat nga magpaiso ti awan kadkadwa na. Sana kaskada kayo. Ano, tarik na ti may sa agbinadang kayo. Bidot ganting bagak iti. Pudno nga danak ko. Nga madamot iti adayo. Kan manipod na kiasawan. Man nga agbakasyon. Sagpaminsan langin nga umawag. Tabi siya kanayon iti trabaho na. Insan, talaga ka di nga ijayin abroad ti pag naitanda? Uy, minsan. Tada balay tayo siya abroad. Anyat amom ngay. Amangan no lain na kanto di anak mo di abroad, insan. Adayo mapasamak ti kasta insan. Istrikto ti asawa na. Di na kayat nga da sa balya ka balay na. Di mo katulong kat di na kayat. Anya? Isu nga ay ayak ti bagik. Agmay-may sa akon. Nagrigat ti awan kat kadwa na. Ala, insan. No, da may tulong may. Ibagam lang.
Agkakaruba tayo lang, mate. Umay ka lang tayo dyan balay, no kaya't mo tiya da kasarsarita na. Un manong. Talaga kas ta teramidak. Makikaarubak lata na. Tapno dalat ta makasarsaritak. Sorry Noong palpalastog ko idi ti kadat anak ko. Inuy-uyaw kay idi ngawan anak yaw. Ala, di ka nagsangit, bayaw. Napalabasan ba ita? Mababay nak ngamin. Gapo ka na gijay nga bagbagak. San kaya nga itag nanayaw. Baka din natin anak mo. Panawan ng tulat na tinadakil na. Ta siyempre, bang bukol mo't itibukod na pamilya. Malaing san, di mo na ayon ti bagay. At da kami akadwam. No kaya't mo, umay ka nagnay, di balay me. Ay, sana nakababain. Ano saklatan ti agmay-may sama nung guryaw.